Ibizo lesibongo Sehliselo Ndebele. Ungatshela ukuthi ngesonto wachaywa ngobani uma nxiba kangaka? Ngicabanga ukuthi ngashaywa ngama-CI or ama-CID ngoba babantu ababegqoke ima-plain clothes. Trade fair. Bathi babelitshayelana. Babefuna ukwazi ukuthi sithunywe ngubani siphakathi. Sasifika saphakamisa amaphepha lalapha abaqamulile. Phambi kwapresident. Lalapha kwaqamula. Babamba umuntu omfazi bakumanejile yini ukuya esibhedlela? Usihambile esibhedlela izolo kodwa zange sathola treatment ngoba befuna imali upfront. Masibatshela ukubana thina sizibotshwa asinamali then bathi thina kumele sizibhadalele. Sathi asinayo thina imali ngoba sisebenza futhi siboshiwe sizoyithatha kuphi imali. Basivalele ukuthi kumele sibhadale $15 i-consultation fee and then I was supposed to kuya ku-scan nomunye ubefanele ukuthi ahambe ku-X-ray for ikhanda. Bathi bafuna imali upfront so asisatholanga usizo lwe-medication. Amasosha lamapholisa akuchayayo ungawa-identifya? Hayi mina ngeke ngikwazi ukuwa-identify.